Por Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Tang hadin balayo priang ya jing ujor ka apply trik uyayong arja pun riu, kipulit ka West Jainti Hills District la penlong ya jing tokit ka babania. Bat kila kurup biang ya ki artali ki skuti ki belasatu na ki artali ki jaka. Kat kumukuro khubor blapa daga Additional Superintendent of Police DSB West Jainti Hills ka Congressency W Langdo. La pentip baki pulit kilayo ya ka phone call na uba 1 fidau lalu ubasa aksnong umulong. Ubala pentip baka skuti jeng u ka badan yo registration number ML not san W nriu pranyo nyaw kala satu na pelau jong Civil Hospital Jawai. Lengba ka jing kmi bnia nak CCTV kipulit kilap ksai ya kinong tu bat ha ka jing talasi ka bajur kilayo bat ya kawe kali bla syong dek sangut ki brio kan thup ya we knarit mar lara ya kini sangut cha pramer traffic cell ban penlong ya jing tokit ha ka jing tokit u knarit lapla baya ka skuti bla rong tu lara ha ka snong pedang sakap mar kum tahi ki pulit kilali snong pedang sakap ha ka bakila kurup no ya skuti hadin bla pendep ya jing tokit ket kum kendawan joka an ha ka ne ka ju ka sngi sa weipat orang ba abla tip kertang kum Boston Roy Mautho naksnong nong mensong lenggerding ula pentip bagas skuti Yamaha Re ZR jong u kabadan yu registration number ML not san AF san not Saupo kula satu akapor kemba arstang baje menstep ya gani skuti ru ki pulit galap naksnong pedang sakam bat hadin kani lara no skuti se pramer traffic cell ki pulit lakentu pajba begin long ki bahusiar bat lada dan kanu ke jingjia satu ki tuk arsaka kide ben pentip mardor se ki pulit how emergency helpline number iwe ar